Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Seku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke silethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingaza kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uFikiswa Madolwane wasendaweni-ke yaseReini locality Nyandeni AA Elibode e-Eastern Cape. Kuthiwa-ke ngomgqibelo Saturday uye waduka. Kuthiwa-ke abomndeni bazamile ukuthi-ke bafonele isoka lakhe, kodwa-ke lamphika lathi-ke alimazi. Umndeni ube usutshela-ke isoka ukuthi-ke akakwazi ukuthi-ke akamazi futhi kumele amkhiphe. Kuthiwa isoka livele-ke laya ehlathini la ebese-ke limbulale lamngcwaba khona. Kuthiwa-ke lifike lamkhipha lamfaka ebhaleni lamqhuba limbhekise ekhweni. Kuthiwa-ke isoka okungubaba wengane yakhe njengamanje useboshiwe. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseReini locality Nyandeni AA Elibode e-Eastern Cape. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kutheni ukuphala kwakho ngalolu daba. Seku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.